Ni Berta. Ay, na-date namin. Among kabarambanan, puta. Na! Agtambi ka kami sa pulo! Video Ito namang sikil ko nila kayo kung sikilong kay ako. Ay! Talagang sikil-sikilong kayo! Apo! Apo! Shoot mo, Bes! Shoot mo, Bes! Ay, Ben! Awan! Ay! Tumba si Jerman. Awan? Gawin tayo mo na. Bulet. Yes, sir. Number 3. Ayan. 4-0 Kalanutyan. Video pa yung birthday. Apo, kuna nila. Apo, kuna nila. Bulet. At ayaw. Garcia, number 19. Ay, Ajo. ibang nagkuhay ni Ma'am. Number 85. Yes, basket. 6-0 Kalanutyan. Traveling. Backing. Ha? Nag-live ka! Kalma lang, Bes. Ay! Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Ala, Zero ba nilang Uy, mabuti ko magkikisong baka malkabanak na. Dead na. ayan, 6-2 Kalanutyan. Okay? Maglalay ka aksyon! 200 ko. Ibskala ako na. 8-2 Kalanutyan. Ang sino sa anak ko? Garcia. Ajo. Ganigan, there's a foul. Foul over number 19, Brakais. Ah, Number 29, 25, Ganigan. Then something man kami. Kaya ito, nakagray ka kapag mula ba? Yes. Yes, basket number 25. Bagay mo dito.
Yes, that's it. Ayun, 4-10. Kumaghabol na. Kalanot dyan. Kumang biyanong. Inom lang ang bet. Three. Number 3, Kulen. 12-4. Kalanot dyan. Ay, ng Berta. Reviewing ay Hello. Thank you. 9 seconds to shoot. Still. Hindi ka tulungan. Number 8, Bilya. Awan man 200 yun. Nakashooting. Ado. Skinny. Ay, ako. German. Lima kay Garcia. Ganigan. Ay eh. Lima Beta Diwan. So number 1. Berta! Berta, lalay yung kanto ni Berta. Shoot bomb na 200 ba no? Sige, wallpaper na. Awan 200. Lalay nga kasi ka wallpaper ni Berta. Ayan, 4-14. Laban lang. Kalanot Laban dyan. ng anak. Ito nga pulo lang. Oh my God, nasa kapulo! Ay. Violation. Bay puro. Bay puro. Bay stage. Ano ba ito? Bay stage. Ala. Garcia. Ayan. Ay, ako. Ukray. Ganigan. Ukray ito, 7-Eleven. Shot! 7-Eleven. 5 to shoot. German. Wala na. La. Ni! Ado. Kamagkaluan ko maayo. German. There's a foul. That's for the foul. Number 6, Ado. Shakir. Ado. Ako ni Berta. Jakot am... Ay, di juk manes. Panagbayla man lang. Berta, alis ko si boyfriend mo makailo. Mga dudungan yung mga may sansang ay. Ay ta. Tingyan tribe. Gusto mo gamis gay karamba. Ito hindi. Ito pala ako tayo te. Oo. Nagang mo yun. Interview. Nalay yung barok pa dito ni Atrep. Jello. 31. Oh. Berta lito. Kumakainin nila kayo yung agi. Lenny. Jumper. Lumi na Ado. Nagsurot. Ay, Lili. Laro. Oh, naligaw pa yun. Isa lamang. Berta. Lala na po! Number 1. Apo, para kong Berta.
Number 10. Ano nagsipay? Ganda rin silang tumando. Oh, Ate, balik na. lens na dyan guwak ah. Tunang. Number 10, Morales. Yes, sir. Ay. Ay, shit! Bastito! Paano na nga? Ganda mo na po. Palo! Kang kahit pagdutong ang direct. Ay, well. Morales, number 10. Ipasan sila! Ay, Berta! Berta! This is Paul. Okay, fine. Ayan na ba ilang? Number 1. Domingo. Gonzalez. Yes, Marcel. Ako, nalaing mo. Number 1. Uray. Ayan, 8:14. Kalanutyan. Last 50 seconds. First quarter. Borhal na yun. Burhan. Ini-inay Dayana dahil tamay na. Inay Dayana, chat kantuman. Baligan. No good. Ay, Diyos ko. Ipasa! Ay! Berta! Number 1. Awan! Oh, diba? Number 1. Una ni Rolly! Madidi ko po ni number 1 lakay ni Berta. Number 1. Ako dagi talaga kamo gandara. Bene. Maggio, la questa. Maggio Morelli. Yes, that's it. Number 6, la questa. Single. Number 10, Salati. Maggio, tabi. Putak in. And then verse 1, he just gone. 16-8. Para na dyan. Number 1, Domingo. Julia, number 8. Suot. Garcia.
Mufas, no good. Yames. Burhan. 5-25. Burhan, yes, that's it. Instead of the Goal. Number 8, Bukas to Yames. Yames. Basket. 8:22, Kalanut-chan. 6 minutes and 25 sa ating second quarter. Gonzales. Number 8, Bravais. No good. Same ball. Same ball. Garcia basket and there's foul. Foul number 10, Pratis. Second personal foul number 10, Pratis. Yames, Garcia. Kamaraman. Back to the ball game. Kalaba yung tanong ng 2.5 kaya dating. Dating. Kalaba yung 2.5 dating. Kawan, natin. Back to the ball game. Dati. Dati. Gusto na mo rin magkukuha ng kumapisang mo. Dono labay yun. Tunto pagtugom nila. Bangko. There's the foul. Foul number 8.
2 shots. 2 shots for number 1. Domingo. Reviewing to sa Jordan na Epo o maraming thank you for answering. Pag mga niya sa mga black mo, ay black mo. Number 14, Garcia. Yes, that's it. There's a foul. 8:32, Kalanutchan. 3 minutes and 46, second quarter. Only shot for number 14, Garcia. 9 remaining. It's 3 minutes 46 seconds in the second quarter. Gonzalez. No pass. Basket and first foul. Foul number 10. Third personal foul number 10. Yes, number 8. Lucas. Number 1. No. Bigay. Number 1. Basket and there's a foul. Foul number 8. Ang magamintin sila. Second personal foul number 8. Ball shot from number 1. Domingo. Kasi yung sinsan ni Minyo. Alam! Domingo. 41, yes sir. Baba! 12:34. Ayan, 12:34, Kalanutchan. Yeah, that's it for top. No! Magbiwag! Number 10. Ay, awan! Nice. For five. Carl! Tumaray ka! Garcia. Di ba kakaritak ko na yung bilbil mo? No! Number 10. Takbo! May ayam dyan. Defense! May ayam na lang to. No, diretso! 11. Number 10. Yes, basket. 14:38, Kalanutchan. Bukas. Borhan. Garcia. Let's go! Umingil sa loob. 9 seconds to shoot. Ito yung pagpaswa na. Bagay. Ito! Ito! Ito pagpaswa na ito. Number 1. Yes, sir. Pagpaswa na ganyan na yun. Starting number 9. Ito pagpaswa na yung workshop ko. Di Domingo! Kayam! Tapos lang na kaya number 1
16-38 Kalanuchan. That's 1 minute left, second quarter. Nay, lalaw, napanan. Ayun, okay. Mamalas kayo, mag. Pado sa pagkata ng taga-kamyo. Nay. Nay. Dumam. Nagtuna, may beso daw. Big ball. Mana? Lianes, Red. Datang. Basket, number 12. Number 12. Lang, pas. Lang, kayo. Jelly. Ah! Creative ka ba? Foul number 5. Good shot from number 10, Morales. Wow. Content na yan, yung Bosret Business na. Paano? Rima by Black Panther. 23 seconds. Garcia. Yes, sir. Number 14, Garcia. Lang. Lang. Uri 3v1. Lang. Yes, number 1. 6 seconds. And first just scored 42-20 in favor of Kalanuchan. Stand back. Yes, sir. Kalanuchan ball. Awan. Bam. Nice. Number 7, Sablay, Kain. 7. Pichay. Kain. Law. Babam. Babam lang. Yes, basket number 2. Rosario. Babam. Lazo. Repollo. Law. Law. Babam. Pilia. Blackies. No ball. Mantungan na mo. Ila, number 13. There's the foul.
Ano na dyan? Sigar. Kasi, Sin na. Ay, nasilsilin sa matis. Hindi dahil mga... Eh, Deji. Ano yung sapatos ng sa rabo? Rabo yan. Ha? aman rubber nung tigisango na to kuha. Hindi ka na taagtugaw. Induction na. Sa sporty, kung anong natanong ko, salit ang pa ako. Yeah. Nice. Meron may mga guys. Come on, nice. Babam. Nice. Pass mo. Hindi lang man. Number 8. Rosario. And number Tulong pa rin kita rin pa rin. Pass. Ah, naman oh. Ilan. Repolyo. Picha. Marquez. Gonzales. Tumira Lopez. Rigoberto Tavares. Bakit mo lang Number 2, Rosario. Jelly! Tak na! There's a foul. Jelly po yun. Foul number 1, Lucius. For number 4, Lazo. Oh! Mga bakalat na. Mga bakalat na. Parang hindi na pala. Hindi na lang. Number 4, Lazo. Defensive rebound. 32, Lazo. Awan. Rebounded by number 1. Number 1, Domingo. Realo ni number 13, Ilan. Nabitawan ng bola. Number 1 again, Domingo. Domingo. Napana? Single. González. Tumira na 3. Ang number 3. Jelly! Rosario. Rosario. Foul. Foul number 10. Last warning number 10. Go. Repolyo. Pilar. Pilar. Repolyo. Tumira. Apos. Lolo. Lazo. Pilar. Rumah Lazo. Yes, basket. Hindi na may kormor. Haba na. Number 1. Nasusunod ni Lazo. Lazo. Basket.
Bobby. Nice. Simple. Paman. Number one. Number 10. So break up. Nakidsod na ito ng borte tatay pala ang first quarter. May score. Foul. Tipe na binumbol din ako. Foul number 13. Binumbol din ako. Number 1. There's a foul. Foul number 7 by Polio. 3 shots. Rule number 1. Domingo. Yes, that's it. Panis. Nagdidakter na wag guys. 5 to shoot. Yes, number 15. Pablo Apales. Last game natin ang kan. Number 2. 7. Lazo. Yes, sir. Number 4. Number 13. Nakakuling na Polio. Repolyo! Number 1, number 10. Yes, basket number 10. Paradis. Number 10. Rosario. Sabang Blanco. Number 1. Para Kais. Ribaway
Morales. Ilar. Yes, sir. Number 13, Ilar. 6 seconds. Ikaw mo ang ball. Foul. Foul number 2. Number 21, very good. And the third quarter. Yes. Gregorio, bola por favor, basket. Number 10. Number 8. Bala Diego. Pasano. Sardi, Ilan. Number 1, yes sir. Talay na. Number 1, Hasnik. Uy. Gregorio, vamos. Number 2, Gregorio. Pichay, vamos. Number 1, basket. Point.
Reward from our team. 2. 2 points to 2 points. Wait, di mo lumag. Di ko pala. Ano na ang ko? Seven, Julio, wala pa rin talaga. Minamara si Julio. Sayang. Ginagawa mo yun. Time out. Foul. Foul number 8. Number 5. Gumagawa. Untuk bertelaga ini tidak ada apa. Rosario. Upcall. Number 4, Lazo. Yes, basket number 10. Ah!
Last ball. So ayan, congratulations sa Barangay Kalanutyan. Winner number 10. Manood ko sa iyo. Ang pus naman. Basta mo palyado.